Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairokma hamzakma. Pai flya. Tini sung prayer bok khailainai. Kog bo salainai. Hallelujah. Tei sung je nukhung kaisa. Hallelujah. Amarino bo sung tini funuk lainai. Chini bokro Kristo. Hallelujah. A Kristo chini langmo samung khlaimani bagai. Sung je busuk alaida. Sung je busuk hamsajak. Sung je busuk hamari gana. Hallelujah. Aborokno bahaino haine. Sung testimony ni bising tiki share khailainai. Tangi male Kristo tongo maneno aro testimony tongo. Kristo tongo aro kaplai tongo. Kaham tongo. Muthang zakmung tongo alaida tongo. Gabu nini thani ani thani. A Kristo जोंनो फलानि बिसिंति तैदोलो आका आ होली स्पिरिट बाय तैदोल जागै तंमानि बागै चिनि लांगमा बेटर निस्लाय बेटर हालेलुया एक्सेलेंट चावन बागै जों टेस्टिमोनि बाहायनो शेयार खायलायनाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कायक्लायो कायतो निनि लांगमा ब्लेस खाय तंमानि आ कोग्रकनो नों तिनि शेयार खाय खना वानो कमेन्ट सेक्शन नि बिसिंति ते नाय तंनाय नोगनाय जतनो ब्लेस जोंनाय आ कक थायरनि बिसिंति Amen. Hallelujah. So belai ke hambai bukuk Krishna, bukuk Teresa, takuk Ozoy, brother people, kaito norok no belai hamzago. Hallelujah. Praise the Lord. Hake nini lang mau kaito bless kaito mani. Share klai kanaradi. Ang nizibo belai khasrang nai nini testimony bishingti. Te je nugnai, kananai, boba haino belai ke blessing nai te kaitari mung kusuk lob zak nai. Amen. Praise the Lord. Sabo. Yes. Ani kaitar ana bless klai shuka ana hamari klai shuka. Abo ambo ko sai man liya. O area one o bahake bless klai kya. Ani business o bahake bless klai kan chakri o bahake bless klai kya. Ani busharong ni haikabani nukhungani sai ni thani ani hig ni thani o kaitar o bahake bless klai to. Yes. Nung tomung no. Hallelujah. So kaito no blessing ito hamaring ito ke nini testimony no comment section share klai di. Hallelujah. Chung joto no kaito no praise khaile ne asike hamari bishingo nang sung sasang ito mani bagay. Bukog Marilyn Tripura kaklay bukog ng belay kaham nung na mukhang nuglay na nito chef kring itong ka tay malay le budut ka piyaba online tay Bible study tay belay ko na ng active sabuni bagay kaito ni akaplay hallelujah akaplay tike nono chiba yafar horo te tamnay kakaham chibai roi te kaito no baham ro ni langmani bagai because nang kaito tori tongo nang eranglia belai special se bukuk Marilyn Tripura amen oba kino takuk sopon takuk pritom hallelujah takuk shem kaito norok no belai hamzago kaito kaham takuk pritom ni samurok kaham no nable hallelujah praise the Lord oba keno takuk sopon kaito nini langmao te nini nukhungo belai kaplai ke samung klai tong kaito no hambai redu nang belai hamsa zakse amen praise the Lord takuk shem nang ereng lia belai kaplai se tong thok di kaito nini langmao samung klai tong takuk Jagadish Tripura kaklayo nang belai keno tong thok zak khasrang zak te akai tani kok bai yapre shamani bai nini ak khom ak khasrang mani hallelujah nini bisingti kai tani mungkusu kolom zagi tong praise the Lord so tomru nang blessing ito ongke nini testimony share klai khanar diseng no nang je tini wo blessing mani okay miao blessing mani ya bebak zora wono every second asike hamsa zakama tongmani bagai ni testimony ro no share kai khanar di hallelujah takuk tit deborma kai to non belai ka hamzago te nung jasuk obedient kai to ro abuni bagai hallelujah suk na hagana ne belai tong phokjak because kai to non belai ka hamzago a hamzak mon nang saiman kha te a hamzak mon bishingo tong kai to kok ba ke ya preshamani bagai hallelujah nung belai kheno morok kai to ni mokolo amen chini buku okra puspa koloi yes nung belai hamsaza tang he mana asuk kodo kuke te asuk
tamnai kaitoni kogo koplung ogai nini aje yapri shamani baike nung simia nono nogui tongnai tungma borok buslai jagai tongo sabuni bagai nang belai special se kaitoro amen hallelujah yes bukuk terisa ni testimony yes ini afa kaitor busuk se kaham mini khairokma hamjakma mungsabai sujaknai krei sobaya paiflaya amen yes bukuk terisa belai kuboi amen hallelujah praise the lord naidi जों जिसु बै गोरोंमानि यागुलो yes जों जिसु बै गोरोंमानि यागुलो काइतो आमुसुके जोंनो protection रोय नाइकोलै तैदुलै याप्रि शेरो आमु compare खालायजानाय खरै हालेलुया आमु संसारनि bodyguard बै तैदुल जामा हाया संसारनि bodyguard आमु थैनाय जादनो but जोंनो जे काइतो मानि bodyguard आमको सरगनि हाजार हाजार सवारी आमेन हालेलुया आमु तामिसाने बुखु गसे आमु बेबाग explain खालायबाय मानि आवासिके तंतक आवासिके खातुम खाजा आमेन आ protection दं थांलाय सुख्लाय प्रो सामुं हमो बेबाग जरावनो सरगनि हाजार हाजार सुवारि रक निनियानि बागै हमनिनो protection लैतम काइतो रहमान दागि रहमानि बागै आमेन praise the lord बखुक आसारना काइतो ननो बेलाके हामजागो as a बुमा काहाम नों तांहि माले काइतोनि कगो याप्रिसेव दैनिनि नाइकल मानि बागै निनि चरायराव बाहायनो बेलाय हामसावै फायदों आमेन काइतो काहाम नोंगेरांलिया निनि बिसिंते गोबां मा बरकरो ब्लेस ना थाङै दङ नों जे नखुङो ताबो याप्रिसेव आरोना हामारि निनि बुखुक्ति अंखरमानि कप्लाय क आबै बरो ब्लेस जोंगो आमेन बुखुक शान्ति देबरमा यस निनि एरियाव इभेन त्रिपुरा हास्तेव नों हाय पयतो गोनां यस आबो ताबनाय साजानाय सिक्रेखा हाय मा दं ताबनाय आसके आबो मरक आबो स्पिरिचुअली आबो आं फिल खालायो बखुक शान्ति नोबेलाय हामसजा मेबी बरक मुनि संगिनि लगिरनाय बरक गानाव गोबां गरै फानाङै मानो बाट जरा जरा आबो हाय फानाङै थांना के फान गरै बाट बखुक शान्ति काइतो ननो बेलाय हामजागो ते आकाइतो माने विजडम नों तंमानि बागै नों बेलाय फान गोनांसे हालेलुया आ कप्लाय लगी दं नि लगिओ आ चुबानायसा होली स्पिरिट आमेन प्रेज द लॉर्ड काइतो काहाम अमा हाकेनो सिनि बुकुक माया जमातिया काइतो ननो बेलाय का हामजागो काइतो ननो बेलाय का हामजागो निनि सिनिमुं ताबो काइतो नि बसासे चोकना हानि से नों बुइता मुसानोना आबो बायदि सिनिमुं ताबो कमालिया ताइ सलाइजागलिया नों कप्लाय से आमेन हालेलुया अमा हाकेनो सिनि बुकुक रेशमी सिनि बुकुक रेशमी काइतो ननो बेलाय हामजागो निनि जे काइतो तोरमानि मारि आजे इमप्रूव बुइ तंमानि आबो नों सिमि तंफगियाबो बाय ननो फॉलो खालाय तंनाय ताइ ननो नायसिगै खासरां जागनाय आबा नि नुखुनि ताखौके बुकसं बर' बाहायनो निनि बिसिं दै सलाय जागै दङ आमेन आबो सिमिया नों जे जागा सामुं खालायो आ सामुंगो बाहायनो ब्लेसिङै दङ नों जे अफिसआव सामुं खालायो आ अफिस ब्लेसिङै दङ नों जे कास्टमार डिल खालायो आ कास्टमार ब्लेसिङै दङ ते साइमान दे बुकु रेशमी नों बेलाय हामसा जा निनि बिसिं दै गोबां बर' ब्लेसिङै दङ नों ता ब्लेसिंस नि काइसे चैनल से आमेन प्रेज द लॉर्ड यस ताकुक सपन काइतो ननो बेलाय हामजागो आ काइतो नि हामजाकमा या ख्रिस्टनि बिसिं दै नुखुं काइसासे आमेन प्रेज द लॉर्ड अबा हाकेनो ताकुक बयार नों बेलाय हामसाजा काइतो काहाम बिनि खायरकमा हामजाकमा पाइफ्लाया तिनि बेलायनो खासरां जाक जिसुना नि लांमानि मालिक सुब्राय हनै गसुइ बखाबाय पयतो खालायमानि बाय तिनि बेलायनो खासराङै तंथगै तंगै बानो हालेलुया यस ताकुक बया नोंगे रेंलिया निनि सिनिमुङा कसामलिया ताबु कतालसे हालेलुया नों जे जागा याग्रो आरो सा हामारि ताबु ताङै हिनमाले आ कप्लाय बाय नों गोरोंजा आमेन आ कप्लायो तंमानि बागै आ तंथगमुङाबो तै कमालिया तेबोसो इनक्रीजिंग सिनाय तेबोसो मल्टिप्लाइंग सिनाय तेबोसो नों खासराङै मानसिनाय ते गोबां बरक निनि बिसिं तै काइतोनो हामबायरेनाय ते गोबां बरक मोथां जाकमुं सकबायसिनाय बिकज you are the channel of blessings amen a blessings ni bagi kaisa channel nang mo tabu takok baya amen praise the lord yes bukuk resmi maya ganang afa kaito no
हामबाय सालब्रुमनो जोंनो हामारि कुप्लुं रुई तंमानि बागै जोंनो स्राबसानि बागै फानो खिबिया याकारिया निनि हामजाकमा पाइफ्लाया खैरकमा पाइफ्लाया आमेन यस सिस्टर कुबुई कुबुई नु काइतन हामजाकमा पाइफ्लाया हालेलुया प्रेज द लर्ड जामुं बुसुक मरकसा बा बुसुक दामनिसा ता किसादासा गोबां नसा मेटार खालाया काइतरो तंखांके किसापानो सादि हजमंगु किसापानो सादि सेटिस्फेक्शन फायु हालेलुया नक बेराव द तंग हाउ द तंग बिल्डिंग द तंग मेटार खालाया आ काइतरो तंगमानि बागै तंग थकमानि आबुजुदा आमेन हालेलुया खासरां माने आबुजुदा प्रेज द लर्ड बाय अबिता यस kaito belai kaham bini khairokma hamzakma paiflai kaito lobjatun bukugrisha belai hamsajak saimandi nengtai mokna nangleya tei mungsarotui neng bokha udru tei bokhrokta mi himjak sidi bukugrisha kaito nono hamjago alele neng jawan sugui tongmani angamo khlainani musungu nei ya appreciate te kaito ni ya fadi ni na planning no tange henmale kaito ni thani je pro ya farjago afro je sa planning fano seng klaidi okay chini bagai ta fungi tongmani abota mui thang klai sangi thang payu because aro kaito yagra mani bagai so bukugrisha saimandi kaito no hamjago hallelujah kaito thani submit klai ya farere de beba nini je wansugi tongmani chabui tongmani samuro abosa asinai amen hallelujah praise the lord chini kaito belai kher kaham 어바이케는 치니 바이릴리 데이 비리톰 사이먼 디카이토 너는 벨라이카 함자고 할렐루야 praise the lord 양수 버마 카이토 너는 벨라이카 함자고 바이릴리 yes 지수스 아니 수브라이 비니자르이 아니 살브롬노 각상마 똥톡마 테 하마리 아멘 아멘 praise the lord 타코 프리톰 카이토 너는 벨라이카 함자고 타코 샤멘 you are excellent because 카이토 비니 킹덤 니 바긴 너는 쫑카 Ya appreciate. Ukulota usulo sidi. Amen. Terus resap sidi. Piche नहीं मुरूंगा. Yes. पीछे नहीं मुरूंगा. बढ़ते रहूंगा. Yes. उकुलो कुसुलो ना निया. हिमना निसे ताबो. Ya appreciate नंसे. काई तो निमुंग कुसुल नहीं बाते. Amen. बुको रूही जमातिया. काई तो नोने बेलाई का हमजागो. Amen. बुको रेबेका. काई तो नोने बेलाई का हमजागो. Brother Bipul, kaito nono belaike hamzago. Hallelujah. Praise the Lord. Jung belaiken morok kaito ro. Abasuke morok, abasuke dam, asuke excellent, abasuke keplai jaga tabuk sokpai kya. Chini phan bai aro sokpai mani asen. Baithang a Jisu Kristo amusuke obedient nengka, amusuke kop khnaka. Hallelujah. So kaito ro nukuni khlai kya. Gathar jagawo, kaham jagawo, excellent jagawo, protection ganang jagawo. 가스랑이 똥나니 강통이 똥나니 대 거럭선 주바나니 대 거럭선 함작나니 대 거럭선 카이로나니 아바하이자가 아바하이 포지션 까함너 까이토 치니 랑마오르카 아멘 까이토 너너 함자고 고비고비뇨 까이토 너너 벨라이케 함자고 알렐루야 서버는 바기노 정 사이마노 까이토 스노 함작만이 바기노 정 자테 사슝 소소 땅튼 아버니 바기 홀리 스피릿 아 폴라 Hallelujah, Holy Spirit a follow ketharno chini langmao rokorka. Tangmale seng Jisu bai kerengka borok ketalengka a Jisu ni kongno khnamani bagai a chubanai follow a chubanai Holy Spirit abo chini langmao tabuk tongo nini langmao tongo nini logio tongo neng bai baksa tongo. Amen. Abo ya phangni simino tongo. Amen. Ya phangni simino tongo. Seng abo Genesis chapter 1 verse 2 seng porikin nogo. Tamun si jaga jagawo akai to ni fola hallelujah birki tingi tongo ni sao amen so a Holy Spirit akai to ni fola abo a ya phangni siminu tongo even tabo a ya phangni simi tongai a Holy Spirit tabo nini ani langmawo jungno chubana bagai jungno naikona bagai jungno tuidula bagai amen praise the Lord aboni bagai no khapang surangdi tuitong thokdi tangi hingangke suba nai kiri abahai seng lia tabuk seng tamo tabuk suba zagi tong nai akaba naikol zagi tong nai abahai bus hase amen praise the Lord Khoroksa se
Mangkangke Genesis chapter 1 verse 2 no share clarity. Comment section no. Tangi male fola Holy Spirit mana abu katalia. Abu ya fungsi mino tongo. Nengang sanam zapro tongo. Sengsal sanam zapro tongo. Abu kaito berbaksa kaito logi. Tang labu kaito ni fola se. Amen. Praise the Lord. Okay, brother, so this. Kaito kaha mini kairok ma hamzak ma pai flya. Tini bol salkolog ma ana tuidul kha. Chuba kha. Te bebak zorawo bebak samungo. Amen. Yes. 어머너 승 부지나 나고 어머너 승 사이마나 나고 승 사문 클라이프로 로기 사보 카이터세 승 아브노 리얼라이즈 카이 나나이 승 아브노 부지나 나나이 하게 승 사이만 많이 바기 카이터나 함바이르 나니 나나이 되니 그만 뭐로 완수고 항이 파기야 한거 파기야 앙 시마 바기시 앙 사이마 바기시 앙 드라이버 끄릉 앙 사문락 끄릉 앙 마이사자 앙 판그낭 아바야 능 카이터니 자라 뜨시 마이도 사이마노 판보 그낭 사무무 클라이마노 so 카이터 Because of God, because of Lord Jesus, because of Holy Spirit. Amen. Ambagino chini samungtamo kaitona hambai nani. Hambai afa ano bless klaimani batu. Yes. Jeng daily sanam hambai kaito nana hamari klaimani bagai. Nangana kethang ton mani bagai. Nangana naikol mani bagai. Nangana accident ikatir mani bagai. Obo chini attitude nanai. Obo chini tomung nanai. Obo chini lifestyle nanai. Amen. Praise the Lord. Kaito belakhe kaham. Mini kairok ma hamzak ma abo mungsabai sujak nai kre. Hallelujah. So sing obono saiman kha tamo. Singno chubana ni bagai kaito Holy Spirit no rohoro a chubana ishana. Amen. Holy Spirit tamo. Holy Spirit bo bai thang. Okay. Tamni sanai bo full of power. Bebak fan no tijak. Tangin male kebang ma jeng tamu nang apa jeng niji saiman ya. Jeng ma zoro nadi nangi tongo ba buzi na ni sai tongo apa hapo sung buzi man ya nangi tongo ciri lang ba hapo sung saiman ya tamu nang. Hallelujah. Abu ni bagi no jeng zate kaisa jaga phana lama ta poroteng ba chugyang kelai tongtheng apa kai tor musung jagya. Abu ni bagay na at subana isa a Holy Spirit no nini ani lang mawo rohoro. Amen. Simon di abu nini bagay si. Wala katar man ka ni nang yang kabrum bibrum na nangya. Nang just relaxing di. Jishu no poitu klay di bakabay. Subray hinay goshi di. Tay submit klay di. Tay a Holy Spirit apa ang nango. Hani nang just kaito ni tani sandi. Hakin nang manay. Because sandi hakin manay hini alam ako sajak. Sandi hirma jaga rang mang neng ta sandi. Okay, nini sanan neng nani tong toksa tong mang neng ta sandi. Nini first sanjak nai tamong kake Holy Spirit. You need Holy Spirit. You need helper. You need advocate. That advocate is Holy Spirit. A Holy Spirit. A chubanai sa a advocate no sungnango. A advocate tongo maneno nini life aba sike smodong nai. Amo sike tong tok mong nai. Amo sike kaksang mong nai. Amo mong sabay sujak nai kre. Amen. Hallelujah. Because Holy Spirit abo nini ani bagai. Nona ano subana bagai kaito rohor mani. Chini helpers se abo. Hallelujah. Praise the Lord. So abo ni bagai sing Roman chapter khulu kanga sing nogo. Dine kema borok kaito no babu huni nungi manya. Dine kema borok kaito no okay babu huni nungi me tamo. Kasi yes kirina to sing nang nai no. But tabu phano sheleng. O kaito rang ni sokjaya sheleng. Sheleng, muni, amuni jaga kelai tong bai bordo. Muni ni ongkori faisidi. Nono busa kelai ni bagai. Okay. Jishu Kristo no rohor ka samung kaham kelai reka je manya sengi tong mana bok kelai kya. Tei seng tebo kaham ke tei dul jaka ni bagai. Holy Spirit no rohor ka hake ap fola seng no tei tam kelai ya. Muni kelai ya, sheleng kelai ya, busa se kelai yo. Seng Roman chapter khuluk lai no. Rome chapter 8 verse 15. Rome chapter 8 verse 15. Rome chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 15. Tam sujat tongaro. So you have not received a spirit that makes you fearful slave. Kiriwi tongnai amuni
khalaina ni bagai kaito no nini ani langmawa a falana rohorya जों muni engei kiriwi sundri ma tongtheng abuni bagai kaito a kaplai falana chini langma rohorya tam bagai rohor instead you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him, we can call Him Abba Father. Wow. Praise the Lord. Kaito kaham. Sundang tabang nung iman kaito no. Babu. Oh babu. Abba. Father. Nang tabang nung iman ka. Because nang sheleng liya. Nang muni liya. Nang bushase tabang kaito ni. Amen. So stop. Saksana sheleng go shimon stop klaisidi. Nang kaito ni mokolo sheleng ya. Bushase. Nang kaito ni mokolo keplaise. Nang kaito ni mokolo fan genang se. Because at subanay sa a Holy Spirit. Nini logyo tomani bagay. Amen. Kaito suno belay ke hamzago. Kaito suno belay ke hamzago. Abo kuboy. Abo chengraya. Hake abo akaito suno Jesu Kristo toy borok katal khalai kya. Sino chubana bagi Holy Spirit no rohor ka tab a Holy Spirit at chubana isa nini logyo tongo nang saimandi te hake tabu a Kristo ni zari a Holy Spirit tabu chubana isa sokpai manibai tabu sung obor sina nang sinai tamo jung shelengya sung kaito ni busase sung shelengya muniya tamo kaito ni busase. Amen. Goshi daman no sai daman kaneng Saiman ka buzi kan ke ba sasidi ang shelengya ang kaito ni busase ang kaito ni hamzakong mani busase. Amen. Hallelujah. Nadi jeng orapori kindu kota mo for His Spirit joined with our spirit to affirm that we are God's children. Wow. Busuk serai. Hallelujah. Verse 16. Romans chapter 8 verse 16 poridi. Kongro baita manu sijak tong yang porine ni bagi cai tong nai. Romans chapter 8 verse 16. Romans chapter 8 verse 16. Jungno kaito ni busa hanai kaito ni fola chini fola bai baksa sawo. Wow. Akin nang je kaito ni busa nang abno saimana bagai a kaito ra hormani fola ni bisingo tongna nangnai. Ini kema boro fola bai tei dul jagya ni bagai no bo je kaito ni busa abo saimanya. Okay. Saksana takon sheleng ang jagay tongo. Bo je kaito ni busa ni category o sokpai kya babu saimanya. Botakfana saksana tamu jagi tong sheleng eng jagi tongo. But nengle saksana sheleng ka eng jak sidi. Saiman sidi. Seng Khoroksa Phaidi Titus chapter 3 verse 5. He saved us. Hallelujah. Jesus Christ suno matangka. Not because of the righteous things we had done. Sung samung kaham khalai kya, beri nai thok, cela nai thok. Abuni bagiya, pora lekha ganang, doctor, engineer. Abuni bagi chuno Jesu Christo mathangya. Tangai bos chuno save khalai kya hamke. Because of His mercy, bos chuno khairok mani bagi. Kaito chuno tangai mathangka. Kaito suno tangai bini besak khlai. Kaito suno tangai ashitrani yakni pyogui to paikya. A khazakni pyogui to paikya. Because bosuno hamzago. Bosuno kairogo. Hallelujah. Nang azinata thangni. Mutangjak muno nang aziwi manya. Or direct saitongo. He saved us not because of the righteous things we had done. Nang samung kaham khlai mani bagi kaito nono mutangya.
नों सामुं गाहाम खालायमानि बागै जिसु ख्रिस्ट'नो निनि लांमाव रहरिया नों सामुं गाहाम खालायमानि बागै ओके नों काइटोनि मकल गाहामाबुया काइटो ननो खाइरगो काइटो ननो हामजागो आबोनि बागैसे नों तिनि काइटोनि मकल गाहाम Praise the Lord. Simon in kahamse nang doubt tang sidini nilang mawo o borok asike doubt asike confused daily saksang complain ru nukhong no tui complain ru chakri no tui complain ru improve complain borok bai malai kebo complain dofa no tui bo complain o te kubun dofa kubun borok no tui bo complain nije saksang no complain bkhanai nukhe bo complain mokol bo reu bo complain mkhango bo complain yago bo complain always complain a complain as a nangje kwang ba sajage gothok aroni ongkhori phaisidi नोंसादे साजाक साजागिया doesn't matter काइटो ननो साजागो नों साक्सानो हादे हामजागिया आबुया काइटो ननो हामजागो सो आबोनि बागै साइमादि काइटो सो ननो हामजागो हमके नोंबो हामजागना सेंसिरिनि साकनो नों जे मानै तो माने आबोनि बागै satisfied दिनसिरि टंग थक्सिदि काइटो न हामबायरसिदि हालेलुया because काइटो ननो खाइरगो काइटो ननो हामजागो नाइदि इतामनिसा He washed away our sins. He will wash nisaya. He washed away. Already kathar khalai rekha no. O kai to ana kathar khalai ja de ni sao. Nung already kathar se. Kai to no already kathar khalai kya. Hallelujah. A kathar na bagai samung baba shina nanglia ri kupur bo sumna nangya. काइटो ननो खाइरगो हामजागो आबोनि बागै जे समसमनि दारातै कथार ओंगै मान्या हायकबा बख्रक्ति साइमान्या हायकबा थैमुं जागाव नों कलाइ तंमानि आ थैमुं जागानि यस आ थैमुं जागानि ताम खाइगे ननो मथाङै तो फाइके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड साउनि बागै डाइरेक्ट साव जागो he washed away our sins sin ni saya sins nini kaisa mistake no kaito nakar kha nini kaisa problem tongmono kaito solve khlai kya nang je dukho nangjagai tongmana dukho no bo already nori pai kya nang je kebeng jagai tongmana ari kri kya nang believe khlaina nangnai nang poito khlaina nangnai nini bemar kri kya nang bishas khlaina nangnai nini problem kri kya nang poito khlaina nangnai 100% Daud baya 100%. No yes, kubuy nyo ani Jishu bini tuy kathar bay ano kathar khlai kya. Kubuy nyo ani Jishu bini bahan no sakagay ano kaham khlai kya. Kubuy nyo tuymung ani langmaw kri kya ani Jishu ano mathangka bokro saka tuyma bay mathangzak mung tabuk ani nang kubuy nyo abono goshina nangnai nang accept khlai nya nangnai. Hallelujah. Praise the Lord. Accept nang khlaya nangnai. Nang tomon accept khlaya hangke as a asuk kuplai samung khlai jakmani asuk obedient nang langmani Jisu Kristo nini bagi samung kaham khlai langmani abo nini langmawo mungsa samungo chugyang nai because nang accept khlaya ni bagi. Hallelujah. Ang tomon no open no gift khlaya. Hello brother. Hello sister. This is for you. Ang nono tomono give khlai ka angke your duty tamo thank you ne accept khlai na nani tabu kai tor Jisu Kristo te tamo nang ni langmawo be bak already complete ya phari rojak he already washed tamo your sins hallelujah krikha nagar kha nono somso krikha bemar krikha hallelujah you have to accept nangabong gosh na nangnai hallelujah nini sinimung tamo krei tamo bemar krei somsok krei thaimung krei nang saiman kanable ake nang jeto saiman kaba tamo koroi phano bemar phaike nang tamo krei bemarani thaniwo adhikar krei bemar nini so nang a kubuyo tongmani bagai bemar khari ma thango problem khari ma thango maybe tabung nang problem phon klaijak ngi mano Maybe nang tab bemara phan klaijak angi mano. Maybe nang tabuk belai kaisa jengzala klaijak phan angi mano. But nang saimana nangnai o jengjal abo ani bagiya ani sini mung kathar
kaham mazrakroi kaituni nukungni kaituni busa my father is my lord my god nang saimara nangnai nang accept khanya nangnai hallelujah because through holy spirit hallelujah sing tabu kaitoro tamo father babu ni sing nungui manka we are not a slave sing a slave haga as tamni sanai muni azagai liya sing tabu busha arosi sing tabu amen agitamo sumsok krika so amoni babe tamsa giving us a new birth wow sing maybe asaima baluk jak phanangi mano but saimandi nang japur krika ne accept klaiman nai apro no katal birth new birth born again amo sok payo amen amo bomani bhog bisungni ongkhori phaimani ya nang jefro saiman nai ani jisu bebak sumsok tlang baika bebak birman tekto jöngjal rujui paika cross sakao nang jefro accept klayo I accept klaimani bagai nang jisu no subrai malik gosimani bagai katal jonom wow katal life katal jonom katal life born again sokpayo o katal abo mungsabai sujaknai krei o katal abo kesam engnai jagya o katal daily monai renai daily tongthong renai daily khaksang renai daily khasrangi tongi mannai nang asike khasrangnai asike tongthongi tongi mannai nini logi logi nini gana gini tongnai rok bahaino nini bisingke blessing nai te mothang jakno bo accept khlainai mannai hallelujah praise the Lord kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flya yes pai flya amen so tamnisa giving us a new birth nang Kristo bai kereng khamane no ketal langma abo nini ketal jibon abo nini mothang jakmung abo nini wow hallelujah praise the Lord new life through the Holy Spirit Piaba okta langma bufru possible hangke through Holy Spirit. Bufru possible ke phala kathane bisingti simino possible. But nang au phala kathar by naikol jana bagita mana first you have to believe, aboni pare you have to accept, aboni pare you have to declare. Believe ma khainai poitu ma khlainai, accept ma khlainai, goshina nangnai, afro kaitor nini langmao at Holy Spirit up fall ani bising nono tuidul nai afro nang te lama koroya ha he he praise the Lord ang tamuk tomono deli thangka ang deli wai sapan su thangya ko hungke ang lama koronai but tomong no khoroksa sek deli ni borok ani logi tongo hungke ang a deli wo kun dino lama korona nangya because a deli ni borok ano subana bage ani logi tongo but ang sasyong hungkele ang lama koronai same jeng oseng saro lama corona ni 100% chance tongo a chance tomani bagino seng tai lama ta korotheng abon bag asukna hani a Holy Spirit no nini ani lama rohorka jate seng lama koroya oi tiar khe tongoi jefro rapsar ngai a rapsar seng khobjana tuike sino tiar kukhe naikoloi tuiduli tonani bagai asukna hani Holy Spirit no a kaitoni phola a kathar no nini ani langmo rohoro amen kakhlai buzi man khana confuse kri khana nung buzina nangnai a confuse ni ongkhori phanya nangnai a doubt ni ongkhori phanya nangnai a bkha udru aroni nung ongkhori phanya nangnai kaito kaham nung tomna aroni ongkhori phaimanya hike kun benefit kre jefru nung a doubt ni a problem ni a kabang ma hamya ni nung jefru ongkhori phaimanai ni tongthoban sudangnai tini problem o aboni bagen kalayo nijini sini mungno saiman yangmani bagen tini nung saiman sidi nini sini mung katharse nini sini mung kahamse nini sini mung hamsa zakse nini sini mung molbrum ni langma akai tuni busa abos nini sini mung kaito kaham bini khairokma hamzakma pai flya He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our Savior. Wow! Apala bahaya sokpaika because of Jesus Christ ni bisingti. Amen.
Hallelujah kaito kaham bini khairokma hamjakma pai flya chini kaito sunu belai ka hamjak amen kemo testimony share kanya mo sunai to yes ang tablo sarai engka kun doubt kerikya totong doubt gana totong ko chini bisingo doubt gana totong ko chini bisingo Saimandi tam bemar sarananya nini ab bemar kerikya mad nang accept kanya nang kerikya baka udru mudru ke kerikya hanmania soi nyo ani jisu ab bemar no tlangka a rugi no tlangka a problem no tlangka kerikya ani nang accept klaiman te goshui manu hungkangke poitu klaiman hungkangke akaham nini bagai amathangsak mo abni ni bagai amen kaito kaham mini khairok ma hamjak ma pai flya belai ka hamjak usunno amen amen ha praise the lord Phaidi ke sing obono nai le tam suyak tong because of his grace he declared us righteous and gave us confidence that we will inherit eternal life wow Titus 40 khapang serangi tong tongnai nang of bible verse tong je pro poriwo Titus chapter 3 verse 5 6 7 porinai di bible khuluk di pori di hallelujah praise the lord tamsa sing tabuk a through holy spirit sing sabo kaitoni nokuni amen hallelujah botamo sunu katal jonom rakha tabuk jesus christ te a phola baka sobakya through holy spirit aga kaitor khairok mani bagai he declared us righteous kaito declare khlaikya righteous ni no soi kaham soi sasukjak kaito se declare khlayo no angya kaito se declare khlayo no tamnei you are righteous you are holy you are soi sasukjak kaham sabu declare khlai by thang kaito declare khlai hale through holy spirit amen hallelujah so because of his grace, he declared us righteous and gave us confidence. He will give us nisaya. He gave borukha. Tamo confidence. Tamoni confidence that we will inherit eternal life. A confident obono. Molbrum ni langma abo chini bagai. Molbrum ni langma abo nini bagai. Hike sabo tamo saiman ni sao. Hallelujah. Busagno sa yakaro thaya. Ophola thynai jaiya okay nono je hake yak pupagri tonai o je bisingo nono kathang tonai abo thya jat kathang kemang tongnai bo confused tangni thyu hunmani tamo busakno yakaro hunmani se abono nung thijau thyu ta handi busakno se yakaro hallelujah praise the lord thike sab tamung sab saiman sun thya jat kathang se o kaitor mani langma bo thya jab phiaba jisuno poito khlayo subrai hini gosiwo phola bai tuidul jakai amol brumni langmani bagai nang tiar hangke ba mol brumni langma nini ba jisubai lenden krei sagni muchungma sagni motokma soitani muchungma nang hangke ba aprobo thya but mol brumni langma mani tongthogei tongnai rokni bodolo nang krei engnai Molbrumni langma mani tong thogui tongnai kaitoroi baksa tongthiniwo nung kri engnai borongnai molbrumni tektoni bagai nung thangai sogui nai buji khanable langma je tobuk tui tongmani singobo thya jat kaitono yasagai bo thya poito khlai bo thya poito khlai tamnai khlayangi bo thya khlai bo thya khlai ka hangang ke ba kaitor bai tongai nai khlaya hangke ba kaitoni nukungni phatarma tongnai bupha busabai tongke alai dekhema tongo saisung sak kaisangke ba tekto mano hallelujah so obo clear ngdi ke bo thya jisuno yasagnai bo thya yasagya bo thya yasagnai hingke ba kaitor bai tongai nai tong thogoi molbrumni langma manai khaksangai but yasagya jisubai lenden kri poito khlaya hangke ba molbrumni bagai tekto manai molbrumni bagai kosto manai molbrumni bagai athui mungnom thuima tongnai okay
paithana bahaya a thimung no subo thimang ma tongnai molbrum ni bagai a cost no bo molbrum ni bagai mannai tangai bo phabai korei ni bagai kaito no accept la kaito no gosh yang mani bagai hallelujah praise the lord tangai mo punishment ro ni ma no nang kus korei nogo hangka ba punishment ma nang se gosh wina bole sabno no punishment na musungjak ba kaito no punishment na jani saitong ba kaito no hamjago muthangna musungjago tong thogre khaksangre alaja ka tona musungjago aboni bagai jisu christ no rohona ble kaitor butharna bagai jisu no rohon yable nang mutangjak theng nang khaki filteng nang molbrung ni langma mantheng aboni bagai jisu no rohoro jisu no nini langma rohoro amen praise the lord kaitor no belaka hamjago nang erengya nang belaka hamse praise the lord nang erengya nang belaka hamse tangi kaham jisu christ ni bagai nang kaham amen tangi kaham because of jisu christ nang kaham kaitor suno belai hamjago kaitor suno belai ka hamjago brother sam brother Aurobindo ani bagai kisa suri Phaidi ani mung semol deborma daria thol brain stroke ngai left side paralyzed mani tabogbo hayako ha belai Bicycle ang dakti hamui kaitoni samu yapri barana musung dakti hamui manna bagai jisuni han kerak suri jadi Poitu khlayo kaito naike ang tabuk bo hamui mannai takuk semon kaito nona hamjago nongamni bagai ni kethang nong saksana hamya declare ta khlaisidi nong kahamse paralyzed ni langmau kerikha hallelujah nonga paralyzed ni bumung ta khushi di a paralyzed mani bagai nong himi mai yang khanable a paralyzed mani bagai ni yat choli yang kha hage tam ni bini mongno tai khui tongsi stop khladi paralyzed ban ni lenden kre sadik hamka ani jisu hambre rekha krekha dautang di just yapre shedi takir di yapre shedi jisu ni kaplai mo yapre shedi tini kema boro okonglo khnake adot thnai tam kok saitong ka but ang maisaka ang nok pungnai nang maisaka nang nok pungnai jisu hamre rekha nang Poitu khlai ko nang amani manthai mannai aboni result nin thani nukjaknai ang ani langmawo ani jisu ana hamrka kathar khlaika kaham khlaika ni gosi mani bai aphan a result ang mano abun bagai khaksangi tongi mano hallelujah praise the lord so nang ba haino tomung no gosi humke abun ni bagai bo but tabuk nini Poitu hallelujah byamang tai busu na singnai ni baksa sau nei busu Poitu khlai sinai ni sau hallelujah Abraham abbas hasalani mokhang noknani bagai koi bosor na singka abhai tebo wait khane patience nugo okay but kaito dakti no khlai na musung jago kaito no dakti no ya pressure na musung jago already bondono ya pri share na ni aphan no yas ya farka but tabo nini thani ose nang busuk accept khlai nang busuk go shuina abono hallelujah praise the lord 40 din bai no Israel no Egypt hani okay tiklai tu phaika sogoi nai jat 40 din ni lama ler nai sabo a phyogi tu phai jak nai rok no kok khna yang ni so abun bai kok khna ya ajaga ta thangdi but ang mano arabota thangdi ang siu arabota thangdi but kai to no nini control bo nang ta khlai di pholano ya phare di samung khlainya redi bono subanai sabuba holy spirit samung khlainya redi allow khlaidi sakni musung mana nordi hallelujah praise the lord takuk sapon ani fikung kior mani kaitor hamraka yes kaitor hamrujak already bemar talangjak mani 2000 bosor ngi khangka already but sung saimara nangnaya bono nini bukuko pantongo nang hamu hungka ke ba hamka bo ang hamke hamka tongko ke tongnai hamsu ya ko garam tongnai bo hamsu kha jisu hamraka ka hamni ni bagai
Proverbs 18의 19 스라이 니니 부코고 판통고 그티보 니니 부코고 그탕보 니니 부코고 능 따무 사타보 ang hamka 하는 사 나 땡기시 덩코 아다 하는 삶이야 아스 함타 갈락다 뭐였은가 너 아바야 ang hamka 만에 함ka 니니 kaham 니니 confuse mistangdi amen praise the Lord takuk surjo kaito kaham mini khairok ma hamjak ma pai flya bol brom brom hamariwo simise kaitor ano bebagono chubai tongo hallelujah hambai kaitor Jesus se ani subrai hone bukhabai gosiwu bukhokbai samabai ang tabuk kaham he ma tongo amen amen praise the Lord kaitor suno hamjak praise the Lord kaitor suno belai ke hamjak takuk badol okay good night okay no me muk trifan phaijak na but kaitor no hamjak protection ni bagai to mun saiman di amen kaitor kaham kaitor suno belai ke hamjak Phaidi sing ela makhuluk layana Romans chapter 8 verse 26 Romans chapter 8 verse 26 The Holy Spirit helps us in our weakness Kebel no nang tabuk Himi mayangi tongka Muli mayangi tongka Pusu yangi tongka Lama keringi tongka Aba haijaga panami manunan But subana bagai ready Holy Spirit Ningsu subazak na bagai tiarta Borok tamung saiman Niziman kafrao Kapra sini kaprai samung dera suka Apruso kaito Hano Tomuno sekang bariano Ani kaitor ani bebak Bana hamraka ang kahamse Bana ketar kelaki ang ketar se Aba haki sing tomung no believe poito kelai Submit kelai suga ya prishawi paike hangke Sing tini kenga nya nangla kamu But borok tangi mak kengai Tangi lama keriung Tangi problem kelai Tangi zengzalo kelai Tangi tini paralyze Tangi tini kebang ma bemar kebang ma sokpai hangke Borok kaito no kaksao norito no Jepro kaham Ham ya purusimi kaito ni fasingo ya purusharani na yo Piaba tabuk bo le ko nengze ya purushapai kya right no kelai kya Thik no kelai kya neng Piaba tabuk ya purushapai to shekaba Tabuk nini wamsuk mano Noroi kibisi di Kaito je tiar kelai mani Abono yasak na bagai si tiarang sidi Amen Ela bagobong sawo The Holy Spirit helps us in our weakness For example, we don't know what God wants to pray for. Jeng tamu suni sana na saimanya tabu. Tungma borok apa hai jaga kelaijak. Bemaros kelaijak borok suri sana na yang se tekto. Tamu suri na nang. Bokok bai suri nai, bahai ke suri nai, tam no suri nai, bahai ke kok sanai, bahai ke ya prisenai, tabu kun pan saimanya. Aboni bagay no otso banay siya no sing nango. Sing nilar ke tong pano sing samong kalay tongo. Hallelujah. Tabu ukil bay. Je kes kalay na ni. Example na siya ginay di. Kes kalay na yung noko si Maisa o itong wahan mos deng bay. A kes ni bagay loray kalay niya ukil ke horse hal muktri kanya. Tangay a kes no study kalayo. Bahay ke kaplay kalay na Bahake kes ziti nai, bahake bono kes kalai mani arane khalas ki khalai nai. Abono tui hor, sal, din, rat, sabo kes no tu study khalai, ukil. Kes kalai nya kita mo, siring ka wahan mos deng bai mai sajak. Ang example hisabe samani se. Abahai jubla na, kuno thablai su, ukil. Nini bagai sabo koksa, ukil. Hor, sal, chawanso, ukil. Nono kes ni, piogai kaplai, Kalai kalas kalai ni bagai. Apola bahaya nini bagai hor sal kaprana musung jago. Hor sal nini ngai kok sana musung jago kaitor bai. Hor sal nono chuba oi naikoli protection oi musangli tona musung jago. Nengke ang naigrana kisah, ang sesta kalai grana, ang kisah himgrana, ang
kafragrana nung mans kafrai tongo aje soi kaito rohormani nini bagai kafrana bagai a kafrana bagai rohorjangnai bokhe nini bagai samung khlaisi manya kafrai si maya ni tongkha hallelujah samung bagai saimandi nini bagai samung khlainya musungjago holy spirit nini bagai joto arrange khlainya musungjago nono chubana musungjago nono bemarni yakni phyogai kaplai ke tona musungjago amen kaito suno hamjago but the Holy Spirit prays for us with groaning that cannot be expressed with words ab phola ab chini bagai amosuka kengayo amosuka muktoi khiklayo amosuka kaito thani thangai request khlayo chini mistake rok norjago problem rok norjago bemar norjago ari norjago tang mane chini bagai kaito ni thani thangai kengai beba kahamna sanction khlai mini hani thani yapare ro phayo wow thank you Holy Spirit nungka chubanai kaham you are enough in my life samung khlai nang thank you Holy Spirit hallelujah praise the Lord nung kafrake nung kosto mannai kaito rohmani chubanai bono nung samung khlainya rakhe nung siring ke lenglawi tongi mannai ta choice nin thaniwo nung da kafranai na ke ba kaito rohmani a pholano ni nungi samung khlaira nai tabu nin thaniwo se tamung khabo tini sukjora nung wana mani bai kya ukhar liya hindi bai sai salai blana sang dialog आज तक क्या उखाड़ लिया ने नंग तिनी सुख जरा निनी फान बाय काफ्रा कनाबले क्या उखाड़ लिया ताम मंखा तिनी सुख जरा ताम सक्सेस फाइका निन लाइफ हो तिनी जीरो तिनी मो टेंशन तिनी मो बिजी तिनी मो पाइलाया नंग तिनी सुख जरा से काफ्रा का ताम मंखा काई तो निनी बागै काफ्रा ना बागै फलानो सर हरो मनो सम खाइला रदी Amen. So, bukuk asana. Yes, amen. Kaito rana busuk se hamza ang belai ke tong togo. Ang ani afa no salbrum no. Okay, ano ani afa salbrum no naikului tongo. Ani subra Jishu ani langmo abuni bagai. Ang hambai ro kaito. Amen. Praise the Lord. Tong togi kapang surami. Kaito sona hamza. Kaito sono belai ka hamza sengsar tamo walai suglai be kuplong sengsar tamo bemar bai kuplong sengsar tamo virus bai kuplong sengsar tamo gathalaya zanjal problem alo kaham alo kosok bai dalok jakhange kaham bo sogui thangu nung bo haino sengsar bai dalok jakhange sengsani problem nini thani phainai sengsani janjal nini thani phainai sengsani bemar nini thani phainai sengsani virus nini thani phainai sengsani walai suglai nini thani phainai sengsani kwbangma a kirima singsa tomung nini thani nukjaknai tangai nung sengsar bai hake kusunglaijak alu kosokno kaham bai dalokhe ba kaham alo kosok bai dalok jakhe kaham bo sogui thangpayo nung to kaham no agini simino tabuk sengsar bai dalok jakma bagi se sengsani hamya nini thani siljagi thango afruno monamu kosok tekto janjal kosto muktui problem because sengsar bai krungjagi thangmani bagi hallelujah nung bo jaga time spend khlai nini gereng ma bo jaga tabuk abo se sengmung tabuk hallelujah praise the Lord nini gereng ma nini fellowship nini baya brok nini nukhungni borok nini halok tabuk sabok ini nukhungo nini takuk bukpano tamoga sari kelaken suang nang layu tamong ke sari kelaken walai layu pungai ken walai layu mekhang na sigi manya aba environment tam khlanya no daily
bokha dukho nangranai daily nono hama kahamka naime aba hai situation no tlangnai but daily nang jefro nini Kristo tui takok nini Kristo tui angphayung nini Kristo tui dara nini Kristo tui manai nini Kristo tui nini family member bai nang jefro kerengnai Kristo ni nini takok bukok bai nang kerengnai nang bini bobai kerengai kai to ni kongo fellowship okay aba hayon nang tongnai nini wana ma kiri ma sunru ma biang kamai thang nang sai man la man nang tini sungjara tangi mogui tongke nang o sungsara hamjago o sungsara berainani o sungsara tamnai kerengai nokha naisanani phegui tongnani okay sungsani borok baike godalei phutangiri phunongnani abomang nini intention aboni bagai no bonus hisabe bemar phayo bonus hisabe nukhungo halok kago divorce sokpayo bonus hisabe shaitan phai mosa payo bonus hisabe kabangma orai porai nini langma sokpayo nang yapri serio kaisa bonus hisabe double asung jane hamya nini langma phai kaplai engphayo serai indi saimani kaito nono ano chungno belaike hamjak hake nono hamjak nai baino nang halok narakdi nono destroy khainai khogna nainai butharna nainai sokomona nainai asungsar bai nang godala ta thangdi nangkhe mosom sabai tongdi tobo kaitoro tongdi lakh koটি tongo kaitoro koroi abono zero hono mosom sabai haipano kaitoro borok roknoke hero hono amen mosom sapa nang teng tobo kaitoro tongdi kaitoro krengjak abo hai borok bai tongdi amen tang male nang kaitoro tongnai nini takuk buku bai jepro krengjak ngai aro bokha dukho nangmani sokpai gila khabasar laimani abo se phainai sengsara tam nukjak khoroksa se kisa sasa kangke bahake mantra santra khlai ba satok pitok khlai tikhai ri manno abose bini chai tokma but kaitoro tongnai kaitoro ni takuk buku bonono torke temo torthang se nai suklangna ni bini intention engla amen so nang tabuk family member hisabe nang samono choose khlai sengsani nang nai sanai nang ni family member sanam naka soi kaitoro okay nini takuk buku Kristo bai kerengjak Kristo bokrok Kristo ni busak body abono da nang nini nukung sanam tabun nini nukung bobo abose sengmo ke alok tomong no kosogo sogi kangke kaham phano sogi ma thangnai nang tabuk kaham no nang tomono kerengmane sengsar bai shaytani musungma jagao hungke nang bahai no sogi thangnai komori thangnai okay nang to musungo kaham nani haipon nin tongma jagasa kosok jagao hungke ba sogi no tongnai hallelujah kaito kaham bini khairok ma hamjak ma pai flaya belai tong thogo tang himale norokhai keplai kaitoro kerengi manmani bagai जों जानि जा गोबां मा जागानि बरफ but Kristono bokrok snamani bagai जों tam nokung kaisa amen safre turito okay nil momo nabo saimalia hambai kaito no ano naikolui tuidul kaham ke tongmani bagai kaito no hambai nini kok thai buji nani ano jora kaham mankha aboni bagai babo kaham nini hamjak ma khairok ma kobi no pai flaya amen saimale nini soibu mutamo but safre turito oboto nini soibu ya na ma but saimani kaito no belai ka hamjago amen praise the lord Phaidi gangke tini bahai na sing magnang leng lia kabang ma kaito suno haina hai tini muito klai review ka kabang ma kogrok te kogrok abo suno tamuk klai gangke haina hai kaplai ke ya pressure ni bagai phandu amen so fola notui sing saiman kha bo suno tamuk klai gangke kaplai ke ya pressure phan katal roi
oke kaito ni nukhongomang tono lama corona ni bagai abahai sep chini langma sokpaya apply khemang sengthongui mano amen जों साइमन जोंनो फोरोंनाय बाहायनो हलि स्पिरिट से जोंनो फोरोंनाय बाहायनो तामो हलि स्पिरिट से नों बरक बाय फोरोंजाना थांखांखे लामा करना चान्स दङ बा जेफ्रु नों फला बाय फोरोंजानाय आरो कप्लाय सिमिसे दङ जों फरायनायलेन फायदि जॉन chapter 14 verse 26 John chapter 14 verse 26 John chapter 14 verse 26 tam sujak tongaro when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Wow! Praise the Lord. Tamu, nang keplai jaga tongna musung ke. Okay, nang perengmung kaham ba ke yapri, shana musung as kaham ba ke. Simon nono perengna abo Holy Spirit si. Borok perengman ingkang kita mengnai neng oke lama corona ni chance tongo. Piaba kaitor perengman ingkang kita mo. Aro te lama perengman lama corona ni kere because kaitor Holy Spirit is not apply ke perengo. Amen. 26. Tam sejak tong. Apa ani mengucuba nai pola ketano rohorane. Abono norokno bebak perengane. Pia ang norokno salangma rokno muitu klai rowane. Haleluya. Yesus kebangmana perengo. Nengmo kebangmana serengo. Serengyangya. Daily Bible study serengo. Sunday worship serengo. Piaba apply se klai manya engo. Tangi apply klai me eng hingke. Abono muitu klai renai. Apola logi kirini bagai. Haleluya. Praise the Lord. John chapter 14. John chapter 14. Tam sejak tong lagi John chapter 14. Praise the Lord. Kaklay lo kana. Aga sengtam loga jagawo. Apa ani mungui cubanai fola ketal rohorane. Abono norokno bebak perengane. Jungno bebak perengnai sabo. Holy Spirit. Sabo rohor, kaito rohor. Tamni bagai perengnani bagai. Neng sabo perengjagi tong. Borok baja. Holy Spirit be perengjagi. Holy Spirit be tidu jagi. Artai lama koromani kere. Khasrang ma tong thok ma keplai phan sini jaro. Amen. Pia ang norokno salangma rokno muitu klai rowane. Daily seng jisulo tui serenglayo. But samung jepro nango use kelainani. Apur kebang borono use kelaimanya. Reason kaisano. Atsubanai sa logi tonggei. Aze muitu kelai renai an logi tongnai sa bologi kerini bagai. Amen. Kaito kaham. Bini kairok ma hamzak ma. Pai flaya. So chungno fermi manai. Abo sabong ko Holy Spirit si. Bebak zora ono perna museng zang. Amen. Hallelujah. Neng setahu bebak zora wo Holy Spirit by perengzak nani bagai naikol zak nani bagai tiada. Amen. Guide kayo naikolo bonus nu naikolo. John chapter 16 verse 13 porinedi. John chapter 16 verse 13. John chapter 16. John 16 verse 13. Hamsa fiak kubuni fola pai bonoromna lama soi beba kubuyo telangnai bo bini bai kok saglak bo khnamano se sanai fia tamu engno aborong norokno sanai. Amen. Porinedi busuk serai sing omrongno saimana nango because kebungma jora borok tamungi thangke nijini sakni fanno depend khlayo. Sing sakni fanno Aga sung serai na sabu sono guide khlai Holy Spirit. Porinedi John 16:13. Pia kubini fala pai bonorokno lama soi beba hagor kubuyo tlangnai. Sono lama sonai Holy Spirit.
जोंनो नायखननाय Holy Spirit जोंनो फोरोंनाय Holy Spirit Amen लामा सय tui bebak oke kubuyo telang nahi ni sab lama soi jaga o kubuyo tong na bagai sengta menang ko Holy Spirit amen bo bini bai sagla Holy Spirit phai hai bo direct sapaya kai to tamo sar bono kai to tamo dagi bono kai to tamo khlai hen abo rong so bonin thani toni ru phai nai amen omong ka chini kai to bo suno yi saisung ya kari kelangya seng hai no orphan mane buma bo fakri hake tongtheng abo hake ya kari kai to suno kelangya Sobanai ro hor ka chini lang mawo abo Holy Spirit Pentecost ni sal ni simi hallelujah Atma mandrata पवित्र आत्मा मंदरता पेंटिकोस के दिन समा आत्मा मंदरता yes पेंटिकोस नि सालिसिमी निनी आनी लांगमावो सुबाना इंग्लिश साबो logi logi के आ Holy Spirit hallelujah praise the Lord शैतान कांपता है शैतान भागता है हालेलुया यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है हा praise the Lord जिशुनि मुंगबाय शैतान खारो जिशुनि मुंगबाय बेमार खारो जिशु चिनि लांगमाव Holy Spirit रो हरका आ Holy Spirit सल ब्रुम ब्रुम चिनि लगियो तंगो चोबाव नाइकोलो तैदलो बेबाक जराव kasrani tongthong amen so asuk tei kolok phasingo thanglai glaka Phaidi asuk jora ka haman khaba kaitono seseng hambai relayane kaitono seseng kaitoni mungno seseng kusuk phailayane amen praise the Lord Phaidi gangke seng bemarno jishuni mungbai ke rekhailayane problem no jishuni mungbai ke tiklai roholayane okay samung saya kebeng kebeng aringi tongmoni a arino jishuni mungbai sing rohol layane tangmale jishuni mungbai bemar kharo jishuni mungbai mokol ya nogo jishuni mungbai yakung khora himo jishuni mungbai ke kaplai simise nogzago jishuni mungbai ke shaitan kharo shaitan kiri jagwa jishuna Phaidi a kaplai jishuni mungbai ke bemano tiklai lainai bemano get out thuni sing rohol lainai problem no get out thuni sing rohol lainai जोंजालो get out थनि सिं रह लायनाय कोन अधिकार करि चिनि बॉडी ओ चिनि बसागो चिनि नुखंगो आ शैताननि आ बेमारनि आ प्रॉब्लमनि हालेलुया सब जेत बिनि कोन अधिकार करे चिनि थानि व अथॉरिटी दङ अधिकार दङ जिसुनि मुंबाय के बन रखलाय रहनानि फरे अजराव जों जिसुनि मुंबाय के रखलाय जों रह लायानो ओ शाकाथालारि बाथारा बास्तेके ओ राबा 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 हालेलुया फादर और जे नाइ दंनाय खोनाय दंनाय जतनि साकाव जिसु नि थै कथानो सारसाव ओ रिथाराबा शाखान्दालारि बस्तिके बेमार get out right now Catholic problem Catholic divorce खालायनाय Holy Spirit divorce खालाय दंनाय evil spirit get out right now आ फला गोथार आ कप्लाय आचुबानाय नि मिसिंति के अंदर डिक्लेयर खायो जिसुनि मुंबाय के Catholic अंखदिक नि कोनो अधिकार करे Oh, shaka thalari badara basteke. Divorce खालायनाय evil spirit get out right now. Halok sekangnay folahamya Catholic. Bemar to phane folahamya Catholic. Angkhodik nini kono adhikar kare. Jishuri mukhe dam roishao. Get out right now. Oh, ritha kharabalara bathara basteke. Thank you Lord. Thank you Lord. Ani langman nini silo. Nokhong nini silo. तेरे प्रहास्ते निनी सिलो तेरे प्रहास्ते ने शिकला साला निनी सिलो तेरे प्रहास्ते ने खरक्सा बरक निनी सिलो हालेलुया और जे नाइट और नाइट खनाइट और नाइट खरक्सा चिनी नोकुंग चिनी लांगमा चिनी सामुंग होमुंग याप्री बेबाक निनी थानो याफारलो हालेलुया praise the Lord hallelujah good news जिसुनि मुंबाय के yes जिसुनि मुंबाय के good news तां डिक्लेयर खालायो निनी लांगमाव good news फाइदोंगो Hallelujah. Yes, tini mo nang good news ono. Ketal kaham hamsa jagano. Pheo saimandi. Nini langmao nini nongkongo good news paitongu. Accept klaidi. In the mighty name of Jesus. Receive klaidi. Receive klaidi a good news no. Hallelujah. Nini nongkongo. Nini langmao. Nini business o. Nini chakri o. Good news paitongu. Amen. 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 Good news. Yishuni kaplay mong maike. Hallelujah.
Praise the Lord. Thank you, Lord, for the good news. Thank you, Lord, Father, for the good news. Oh, shaka thalari matara basti kiri. Bemar kerika. Problem kerika. Virus kerika. Mungsa rog kerika. Nini langmao. Saimandi. Nini nukuni problem kerika. Saimandi. Saimandi poito klaidi. Goshidi. Yes, kerika. In the mighty name of Jesus. Kerika. 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 Problem kerika. Problem kerika. Zungal kerika. Bemar kerika. In the mighty name of Jesus. Oh, shabaraba shakatalari basti. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nung menakni sono pyogi to paimani bagai. Sumsokni nung sono sakakmani bagai. Thimungni nung sono sakakmani bagai. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Church, ge tini asulung sitan saimandi jeng Naikol Zak sao bai ke kaitor bai. Sabo sono protection rei tong kaitor bai thang through Holy Spirit. Sorgoni swari rok bai ke. So phari. Tong thogoi khapang srangai daily kaitor lob lai ne. Daily sin kaitor ni mono ko so kai lai ne. Amen. So tina sonu sitan. Amen. So obono last request nini personal prayer mo ito klai di October ni camp ni bagai. Spiritual camp. 3, 4 and 5. Belai kira ke play in nai. Amen. Je manjak nai rao asuka dynamic nai abo sujak nai tomla. Amen. Praise the Lord. So kapang serang di tong tong di. Buskan ni spiritual camp ni bagai. Jawab hai ke no. Khoroksa te khoroksa sen salbor muito play le na abo simia. Noro ano bahai no. Muito play di noro ni personal prayer ro. Hai ke tebo. Kai to ni kogrong no tebo buzuri sukru bui sai man ni bagai. Amen. So Phaidi, the tina sonu sitan kai to lob jakun.